O te fifia e o folofa ma whaatalo whantu Samoa I lau whaasausau le rei vaenga o le afiafi. Ea e le toi amatalia fo'i o le tautua whaawau tiute fo'i. Ea ma le unanga whaasaralau. Alau televise whaasaralau pola wala anta o le Blue TV. Ma le porokalame o le TAUTAI A'E. Ma le malo TAUTAI A'E ma le manuia whaivoro tātou o tino. E le nei a solua so mātango fia le anga le leo le tua e ui ina to ulu va solo wanga le nei aso. A mata mai la vai le aso sa, se yo o mai ana nafi, se yo o mai le aso le aso lua le nei a mātau I New Zealand. E le te tele, ai mā ulu, ai o le matua mi lava e kau le ilua pe va ve uma. Via la leo le tua, o le tua fofoa, o le tua alofa, o ia o le alefa ma le o meka. O ia o le mafuaanga, wa fuai ono tātou toe lau lua fisere sila whai. I lungo beau mangalu o le ea, e tawala atu le mātou o unanga. I le rei foi vaenga o le fiafi a wale tau tuaina o e Samoa le atu pele le loto, ma le anganga. Ai maisi o le mafau ma le wha moe ma le fatu. Ioi. O Samoa o le atu o tāte mimita, tate saafi, manenei. E peia o solo sa masani o na fatuina ma o ina fu taimi o onga fa mai o a le tama o le ele tate mimita sapi manene e sia o ainga ma sia o na fainga o le matai lava le pule fa maluina oh ka ke manga kua mai aka soro ngi aso ka primary school iyo ya o le nganga me e male nganga fi o le loto ono le fo fai o na ulia mai le nei taimi o le aso awa ole aso tanto loto fai po sofira ngalo pe ana le tusa ma le faso soa pe ana le tusa ma le fina ngalo le tua tatou te tu vai mo tou sir mai ya e u tele o lo hantu o tou a le tou te sila mai e tawala antu ya la hata po le lava le unanga lo e fa ngai na le fiafi ai e ia ile tari tonunga mau tutu o lo ma fana le alofa ma le ngale le yo tatou matai siri le langi o lo tātou so toto, le tātou so iwi lea. E mafuai, ona tātou fia e tautua I le aso ma le aso. Awa, o lo tātou nafa ma lo tātou matawhai oi. O le ngā lulue manu o hao I peo tāna le tusi. Awa, a o mai le pō. E le to iai se ngā luenga ma whai ona toi whaia. Iyo. Le alu wingo le nā mea au ina ma vala au mai le tua o le pōle nā, o le malolo ua oki. Ku lou whafonga Samoa. Lono winga ile ise ngā ruenga toi whaia nguto le tūno mau be whape mai. Si whakali aku, si koe fōi aku se I kau wha umala u whale lai whai. Si u toi fōi atu se I tau wha umala u tau tua mara u porokala me fia ile toa tele le ai. Ua uma ua sau le pōngi sā. E alono winga, e ile se skepu I kuaku. O le ale se skepu. O le tātou whaatali. I le aso le si itianga po le aso le toi tutufo. Ia, o le ata I tasi le tangata. Iyo e. Ma tō lau e peo se lau ngā tongi. Awa o le tātou te vevesi mo tātou sui ula ma tātou aisukalaki. Iyo e. Walu I lunga le numero le suka ma toto ma walunga le rewai tau fo o le masinga ia. Awa o le angoa I o le ula lole wa faa ula ina ma faa pale ina I le whanau. Ile mae a yo la tau sinionga ma tau I vinga. Ai peila fo ile le toi fo I mai la utala na fai atu. E whaafetai ai le alofa o le tua ua ana le se anoro na alofa. Ia ele ma fai au na tātou penei. O ma fai o na mawala o malosi au te sau e wha au le tautua mo o e Samoa. O Samoa le atu no pele. Tautua upu. Tautua longo puia li. A wā fo I vahenga molo tausi la fia. Nisi o I tātou. Walanga I re kukusa uma tātou. E ui whaapei ua masau le anua le social media le nei taimi. Ai le o mawhai ai o nā wanoa tutusa uma tātou o e malamalama le whainga o ngi mea o social media. Ia manai ta mama tina mātutua e whaatari tini lava pei o tala I le I ngā vea. E whaakari kingia. Se ia latu le porokalame le TAUTAI A'E, se ia latu porokalame le tānoa awa, se ia luatu porokalame isi o le au whaasalalau, e tau longo pui ali iai.
ni mea o loo tutupu, o ni mea sa tutupu, o mea o le a tutupu, o mea fo i e fia tutupu, ai le tutupu. Wa ingi mea fa benga wo ko vai. E ima mea e fia kukupu. Ai matua fiu e whaatali e le tutupu. Ia, o mea e valo ia. Ia, ma mea foi e ao ona silofia. Me la lea e vi ia ile anga leo le tua. Ia o le ai maua le malosi. Maua le malosi au te savali vali mai ai e fai le tautua mo o e Samoa na tunu pele. Awa a o ngi lai koe fa ua ukala ile maenga le la mai ai ngai le pongi sa le ta o le tusi. Ai tatu tutu fa mai e tu ta itasi ali tangata ia. Iyo e. Matali lumo le tua. Ele ai ma se kala o ke fiu e se mau fa mai e fa masino to a tele o to. Pe fa masino oe ona o ngā ruenga na iou matua na fai. Ah, e ai se mea fa mea. E te tua oe iou vai. Ma e tu la ilu mo le tua. Fa mai ona tatala lea o le tasi tusi. Ah, koe kakala ma le si kusi. Oi, kofi o lai. Wai vai ngai ai su e me ngai sau fa ilonga vui lele ai umanga nga kilo ko fa ya onga le lisi mua fa mai pe ya ngo ai ku le ngora o ka mo misa i o ai uma ai misire lisi mua ai ko e kango ko e kapa mai se i me lisi apida le lisi ronga ya ai tai fa pe malanga fa mai e tatala leo le tusi o tatala fo ile tasi tusi o kusi e lua o kusi piko i ka ua ai fa mau ngale langi a o tusi ia tātou te vewe si solo ai ngi kaimi. O tusi o fōringa. O kusi ia ke ringa kako pisa o ai. Ai maise lea mea ka o le Facebook. Po o le tusi o fōringa. E le kaulia e leo yeiso ngā vangoa i kusi rai wha mau. A rai wha mau vo i tātou runga. Iyo. Walanga wha mai o mea fusifusia i lalo nei o fusifusia fo i lunga. O mea tatala ina i lalo nei tatala ina fo i lunga. So e lo le marakusi. O le tusi o ngā luenga. A o le si kusi. O le tusi o le ola. Ka o kai. A whaapea la whakaika inga wa su e ngai. O le tusi o ngā luenga. So e mai le ngwa skam. A siata urupo o whaasalalau. So e kusi o ngā luenga. Ok, roa ai le vave iwa ai meten le kele mare kumu lalang. Fia se lau milionga po o se pilionga ka fai ka wa fai. Ai nga oso mea keke mare langu mea maka mai maua. Tusi o ngā luenga se lau pasingi. Iyo, emo mai mare si kusi o leola. Aru aku ai koe sau koe emo mai keke ma le mori nangu pie pa o whaarua pie pa o whaarua na kam a saunga wha mai elele e tik fo i ha mai si watali ie au lelei ulu sesenga ioi lau mata fia ma wha maoni e nā ulu whale mai e le fia o lo e uina e lai le so na fainga o oe e he fo ina o fausia i lo fatusa wala ke ro upuia o upuia ai o upuia e fai ele to e uina tau ai maa e na o faia fo i lo fatusa ma to e tau ai ma fetongi te oe ai ulu fale mai e le fia o lo wari ai vai la ala arka mano Wai pe pese wa la ka whaalongo pie pe pese aru kai mi ngā le whaivi inga a ngai rore langi mai ripu la wasa vadir ka mano i kokong idea ola e whaava ai a sa vali akura se ukanga kirkiro po se ngola o whaonganga moangu tutia lose Dominico, la agro marca maro mo anki a rose cominico duma. Se isua ki ma tusi o ngaluenga emmo man be
ele langu me makai langu modi ke me le langu modi ala yai ala yai ole me kau dia ole ke me le langu modi ya ki ya mu ai ke me le langu modi nga maua mai okay iyo so elo le kusio le ola wa man to tusi ma ole si kusio nga ruenga ole si kusio le ola so me le kusio le ola Domenico Muango tutia Lose Dominics Fiu Umane page Alu wakure Makuwa wasawi runga mameo wasawi runga mangu mela fa solo e runga sone fiu esu elengo ya nga fa ya kwa o taka kai nga o ke ro we le ya se uso ya monkia iyo nga fa maya o au nga luenga elelei e tele na e fa ya pua ai taimi o ainga ale kalesi iyo awala nga e la yo pera u me iyo e tele ina e ofo e te fa ya le pua iyo e au wai se to na ele kalisia e tele fo ina e ofo e te faia se keke oni rufu tasi o whanau. Ai tasi le mea wale o ailo ngoa. Ona o le tele o neipua e leo ni au mea tōtino. O le tele o neipua o ni pua au whanganga a inga e su e sono a o lea e te ia wai mailanga ko le o ki ai marea manoa. Ui o lea. Ya, o le kako whafkai ngai leanga le lei o le tua. Ya, viela leanga le o le kako whakuri, mamar kako whakaro whaere, ia makara kako proklami. O folo whātu ia te autau o loo mafuta mai le proklami levanga le viafi. O fea lava le tafa o kelope, o fea foi le atunu, o fea le nuu ma le fioanga, ia pori kura ngeila lo langi o lo e maua mai ai lo leo ma e sila mai ai le TAUTAI A'E ma lo a fua ai lau maua io e talo fai a fai o e fia fa tai le tua a fai o e fa noa mana tua le tua a fai o e ita a weteanga salai o kala ku siro ke fa ko ye o nya upu io e fa mai ia pule le file mu lo loto o fea la a faio e seiseitia iyo a faio e seiseikia i a venga mamafa o e amo le polonga ile nei taimi ale laka kukulaka ile fama na tuino le soifo mai o le pepe fou o le suafa lea e makalakala ingoa kanga o le suafa Yesu iyo o paua lea o le suafa e makalakala ingoa kanga I'm telling you ele ia se sofa e ke fiu e su e profesa se fa ko ka mai fa sore wa ke ia wa manga ia foi ngai ulango nga fa le nga wo so men le time o ro winga le wo fa yatu o aso ia sole o ro wingu pia ia moni lava e mala mar ko akili o le malosi o la ka o le o isi kai minga ka fa le ko nga luenga o leo o nga tu lo o leo o nga i farfainga ruenga iyo o nga fo i vai taimi e ko kiki a o inga e vanga mai ngunga nga fa mo rola ia le o fa vai farfainga ruenga te lo te fa so aku ale ke ngofo mai ata mai fa pe oh that's me vai sa o ka ba no vai sa o ko inga ya sa tu bu foi kaika e ma fu la nga fa la u kala le o ka ngi ko kongi sa maua aina male leina fali usua vai ana mau se ale sa le Tasi Market oi se fe singa u fa so fa le nganga ngi male le ku pe fali usua vai mala ka kongwa le o ka o ko ngi so fa se ale sa entu mala le fa so le io e ma fu la o fa ya tu va ngale o lobo intrapo kello kai mi boka intrapo ku la fongo ai vai la kala la fa yak a matalo wa makanga intrapo vuilele to the point where le ro karanga ku leva wa makanga o ika mar fa msingonga o fa msingonga share ku si va ngale a ton we nga mo o ele te fa fonga me foi po o ele ke fie fa ai le mo wa oi o la ko nga me foi le mo wa le drink drive
Wa maua. O whaingaruenga ngai taire corrections. Hela o whaasua lea. Wa mauloanga, wa uleiloa. Tusa wa lilo ya tea. Wa avea le alcohol. Ma addictions. Langa o upumungi. O upumungi e rio kama fo ilele e pia valea nga ngava. What I'm talking about, nga olo ngava. Sa the first topic e stop ai pia sa mai ngaruenga. O le lika stoa. Eoi. O ko nga mela nga kupu. E la lisi kaimi. Lai vai mai sa wo nga lisi po mai no great no fruit. La se poloka leo lai fai. Ai mana tua la nga ruenga ko fenga ruenga. Oh my good boy. Ele mo mia la wanga o nga e a fai ngar kula fu. Ka ai mo fala. Ia ke va ai fiu e au kango so kongor ka vale. Pe ise puru finga le kaula mula mo man tua matua o ko kiki fa so ro ko fa pusa ye nga ingu kai sa we le fale. E ma ngala fa ko ma nga ye le un meru ki ka ka ngo ko ile I tu langa fu ile le wa e a tu ai me nge yo vai ngai me se ava malos. O nala na fa tu la utala. Mo wo le la ki sori. O si kama sa mo leo nga fa yala u ai su aku ngale wo over wo exceed fo ile la brief test wo over ku ma le fase fulu pasenge ka kaunga aska morsa mo ai su nga ku ngalo wingo ile la sene e mua pop up my leg occupations correction officer yo walanga asu e tu fa pena e o so mai lunga lau ngalueng hanga uma ki ko la mai markama ko sa vali mai markama ka vali fa mai brother step outside. Oh, la kuri fafu mai. Oh, man. You're going to be in big trouble. Papenga mai ya. Ngo loa Samoa. Ola se sleeves ya. Pia raka pia o ngai o koka wo ye o koka ko ile lima ye kemi fu yole. Fa mai lo o ke ka kaunga o alwe. Faile me faile le kui koko kam fanga pusi ke le le kui au ka fa wa o valonga airway lo lenga. O kalosanga. Nga mai lo la ia leo guidelines o ke faia. Fa mai lo la ia. Nanga nga harua sia ma sia mo ka burko te e fa piang fa kwa back fo ile fa. Ai na fa mai la le o si prosecutor leo. Fa mai er kala kama le vai. O le la ave oi. Ma e halu ongo le first time le la fa halu fa ila por kalamelia. E o maronga fa por kalamelia. Drop mala I o meia e se fe mai foi la unga Ngaka wala na menga nga work ai maingar proklami e ave ha u isi profesa nga mo dokta kamanga e o mai e fau kua oi e la wo ilo menga ningu kang fam kalar e au mai e refer oi experts fo ngai fa mai o master I fa kalangwa oi e fa iki lau inu pia po lau tau mafa ava malosi a e la kula fa ilo proklamelea ia kama foi le fa mai e fia I pu ke ingu wa fa penga te no te mata mai o ele sisifi o para o uma por kalame o e aru ya wala kula al palang fa mai palang okay wa nga fa mai ka maro e fia ni apa pia ke ingu le aso kai minga o fa ku 2 to 3 bucks a day ia que vai Ore professor expert. Ai uri nguko me. Fa mereka maro. O vac yes 2 to 3 bucks a day. 2 to 3 bucks a day. Eva. Oh, sorry. Fa mai. Oh, man, that's a lot. Ia fai mai loa wangengefu le channel ai kan ka malo ko rewrite mai le formula ka ko nga fa ka o ko mai a wivi mai la fua. Fa ta otto mai lo mai la fua fa mai ia vai oi. O aku vai aso ngi amaka ku kayao kangola minimize my instead to the 2.5 boxes ia kangola minimize my ile 1.5 vai o ile si vai aso wa fa pa mai lalo ile kasi o ile si vai aso fa pa mai lalo io walanga mai fa kusa fa oko ese ama tipi mai lava se ia inga kai kasi le ipu a class like this ile aso fa kula la utala walanga or kile yo mele o valia tua ai pe ngo fa yako e kasi ale suafa
e ngake ngo kalaia ngo kanga umai lango me o fili o manga ongo kingo kei roi la kolu masinga o ku waru pe o kai lo fo so engolo ka failunga ile planning nga menga ka kale o me nga o nga bo o me foi le wa de ingur vaso atua maua mala o certificate le walu roi o ave nga o le so ya drop me ko haru ko fa wa ko kaile ile malo the correction le to tele la to fu ile masanina ma futa mai sama to nga lui me iden kero nga nga me penga le luangi ngai vai aso nga sao to fo ile me kasi va aile alu re ingu ia woka ko fai kala suai to fo ia o le saunga la o nga luanga ile ingu nga silia kula o nga mamafa atu ngai lo me momo alu fa sa we iyo mo kwale anga wo me fu ngal papa ma vesi ai ma i me o paki ma tulang fa bena o mai lo la ia le nga wa le se fo mo mai ma uma nga pro kala me manga me mo ko fo ia me kasi ai te vetura utala kai mi kumua nga e fa ma wala loi i lu mo le tu Galale ma e kalia sa o a Yesu Keriso ma e ola matau ele suafa o le nga au mai ale ola ma le avangoa mo kako ke loe ki o kara le apostolo Paulo fauta ua mavae me atuai ua faafo winga me uma ioi ole asiaka la le kele nga pisa mai ko kele outo ole pio le kele nga pisa mai outo ma le to tele me se vina ni so ai o te fano no la vai fasile silatu ua leva ona tanomia maoti le sa tauro Keriso tolu tau sanga taluai yes ka koru ko sanga karuai nga ta toula ia le leifo ilia e ka kaufinga fa mangingo malama e mori maunga yo uso ye tangata le meli mai le karango mai se uso ngango mention ku le sa malama le ka male la usa valinga ma feola mai vai moso ma feola mai la vai moso uma mako wa onga mako wo mai ingei mako ko feola fai fo ile olanga ingei le langa ke malama le leia ke ro foi ko kelis kan kaya iyo wa ke ia wa amakai ai ke ro la por kala meru ke plan ni le mea ai peno fai atu o le TAUTAI A'E inga ia e manguia o ka ko faiva au mana tu fa asoa ko ile ni va enga le amatanga ole asiaka la le ko ke karkala ngo so mai ai mai langor kamalo pa na tanu mia ile san tauro Keriso ko du ka usanga karuai iyo ole ola le popoi ia ole ola fa mawalunga ole ola fa sausili iyo ole wa umame aku ke you name it wakangumia wa ota me uma ina ia o mo Keriso ole ala nga le ngok fa ele se ato ala iyo ele se ko ala nga le ka ke kingo ele fa pe mo no fo ina me ma ola mata ule tu mo fa fo winga no wola nga masuia no wola nga ave ai role o isi sipange ka po Pluto po Mars po fe ke ola ile e te ola lava ele fonga ele iyo eila le si kaimi e ke koe fa longo ai ele kaimi ke koe asia inga yo ainga e ele taimi e te toe asia inga yau felengi e ele kaimi ke koe ave o ele atu el environment fo ile sa e pese o langa kuai sa e ke aruaku e pe e fou lau fa longo ile ngana matala no ngala e fai mo ya pe fou lau fa longo ai ora ufa fikai foi ngai o ai te lo e manga foi ala o mai ya o se fa ya kula o come fa so le ka ko lo le break e tatu malo e mai lungo tatu pokalame o ke fa fikai isi ya o sa ma to ta mo e le olanga fa ngo ya fa penga e mala o mai lo foi ka mai olanga sa pa sui fa sa we ngai fai ka anga ku lo mulilua wa ma ya wai ulfia
E ha si ai si rongo se angiru o sau fa mai ke mi ngai pepe fa ko afanga ngau. Ya, ngau ka fa kure kau sau mai mele. O le soi fuanga o mala manga me o. Ua mawai ngā mea kuai, ai ngā langa uwhai atu. O ke whawhe kai inga ia uo ia sa mako minko le life kuai. A mato whetau nei ai uwha makarakala, ma wala ko iloa. You know, it takes one to know one. E iloa e lau ke whaai mai lava wa reiso, wa lusi lau inga le sia mea. And you know what I'm thankful for them? They respect and accept who I am now. Rather than who I was. Nala ngā le ngō whawhakai. Ai foi la isia uo. E la kou kere karia la u le swinga lea. Kama foi le pei wā kiro mai roa e pei roka ika o se o tau tatawhia. Ia kama ngai. Mai ole hale umi. Mai ole hale umi. Ia. O kere pupole foi la ta itaia. O kere pupole la ia itaia matulanga whapena. Hanga o me o fenga kare la poskoro paulo kilo e le ala nga o le ala nga o fenga ka ia la poskoro paulo o langa kala inga le anga fenga ka e re ikari ko winga ka nga ka onga o le o langa nga olai no wonder why la ukfai ka kurkus pa ia no wonder why ai va ai le vala au diang o la poskoro paulo nga vala au lia e le atua e alu e kala ingu ese ese yo vala audianga o Paulo ma pida. Ma pekeru. Vai foi lá le vala audianga o Paulo. Nga fa atonu o oe o le ipu filifilia e ke avea la upu ma la ukara le lei ingu ese. Ore kama o pekeru e ke koe kala ia o ilu mo uka ngaka. E ke koe kala ia o ile ngu nga vala auingai oe ma. Now, the reason being, o le ese senga, nga sila fia le lei e le akua. A koe halu kama leo Paulo koe kala I ronga ngu. A koe safari mali aku ia Paulo e kala I ronga ngu. Ai mai kiro mai fa mai ai pua. Ioi. E mua kau ai e ronga ai ngai ma. E mua upu ia e ronga ngu. E mua le kalia e ronga ai nga. Ia la koe oso a wheku ngā se mai ire kiringi umakanga mea ai. Ia la koe sau e koe kara I mai la kara le lei o ke whai a kua ri ua whaaso esa. Ioi. Ese ngā le ngā whai roi ma le atua. O oela e ke alu ingu ese la ngā la kou ke kalia inga. Ai sau. Whafonga mai oi. O le asu ia lo ingoa. E ke le koe ingoa I a saulo. Le anga a kaua ku saulo. Po le vevela ma le power lau message. E winga I le fia Yesu ke risor whaola. Nga o nga kaua kua saulo mai o ka sifio ingoi. Iyo, sif, ai fa mai. Anga kai ai le ka maseko fa mai o le asui o le process nga oi o le asui oi e ke le ko ingo la asui ro passport. Sau avese mai passport ko ile avese mai. E langa ai halu fo ingo ese ai loa o sauro. E le kai kongo asui ro langa ya Yesu. E le kai kongo asui o ya Yesu. Iyo, ma fo ese le anga ai le sui o la ko ma fo fau. La ma fo fau ku ai ya. E le sui ai le yo la Yesu o ke le yo la ma fo fau kakala. Mai, therefore, saula ia, o le a whaere swinga, mai la suiro passport, e ke reko e sauro, ai o le a anu o Paulo. Ia nga, sui ro marka maro, ala aro marko inga, e le tala anga a tōle tusi pa ia, mai le whenga inga tua i o le whenga inga fō, mai le kene se o lava i le tusi muli e whaalinga. Le ai longa ai se misi o ngale whakusalia. Ma re koa le loko kakarea. Paulo. Iyo. Ma fua i sea. Le anga ai e ngamu nga o lama i le o langa ai e ngamu. Ma fua i sea. E anga ua moi runga o le wafufu i le se pase se aru i sa vai. Iyo. Ma fua i sea. Le anga sa hola i le o langa. Maua I loa ke riso.
Ai a whaapeanga e maua ke riso. Ioi, ma e fia ke riso. Ale wa uma e ngā waki le, ale me ua ia, ile whainga. Ia, o le tā whatu lima le nani ni mai ngā o le fia fi. Alofa tere mō tātou, e me se o tō o malawa le lunga tātou porokalame. Tau te leo tūru malo longa o te loa pe, ua mawasi tātou so te inga ma le tātou malo mai Samoa. O te whiawha te tātou company longa sua. Major sponsors, le Tasi Market, sungai le whawhenga to le fua, me se fua ia o le au whai ngā ruenga lau whonga whiwhia. Malo lava le tautua whaafitai fo ia mo le langolang sua ino le tātou porokalame. Ia, la ngata fo i lea o le Pacific 40 bari tā lofa voucher Digicel. Ngata i lea o le PacificEzy Money Transfer. Whaafitai tele le Samoa Tourism Authority, le Sanita Hotel. Ngata i lea o le Sei Oriana SSAB. Iyo. Ia, la tatoa tu di tātou malolonga. Ai, kau kiri o malolonga. Fia mole tua ila matanga ni. Fia mole tu ia na ia ufa manuianga. Mo whanau u malava. Lea uanga ya lanto launga dongi po whau unga. Whai unga le neiva yaso. Ia male lava yaso ma wha solo tua i lava. Ioi, congratulations. Malo filinga. Malo le tawivi. Malo le onosai. Ele mua umangi wa serua. Ele mua. Ioi. Ai, o ke whaia e au le kala. Ioi. Ale si, kamai kikingan mako kalesia. Kening wha so se mato vifi au. E wha mai e whai atu i mauna mātua. I say, hame wara i sau whai longa. Ioi, why didn't you get a prize or certificate or something like that or award? I wha mai, mom and dad, I didn't go to school to get a prize. I went to school or I go to school to learn. Wa i kali o ka miki e ka vairere yungi whailo. Ai siri o lau wha congratulations. Ia o le antali ia Emmanuel. Waita whata. Le sa wha wina mai le taeona le la. Ia mai Lee Bank Primary School i Naimanrewa. Ia o le sunga ia Emmanuel le alo tama. E whasingo i le sunga le whawhianga inga basta waita. Whata ma le whalitua ia Melody. Whata. Ia le sa wha wina. Male manuia. Ioe i le taeona le la. Ia o le asui la aru eser ko inga malanga o ngalea. Lee Bank Primary School. Ia o le a me ia tua tama matu tamalo le tausanga fau. Ia. A wai a kulai le upe mai o ula sunga ia Emmanuel. Ia o utoi mana tua i foi o waitaimi. Ioe. Ioe. E umanga ngau whaapele ua le mamafa ula. Ngau whaapengi. Ngau mairuma. Ia aru kau alu. A ole sau ia le ula e ke vai e pau e isi kaimi e tau whalo mai ruma whapea ia se uka mapo. Mai se poro wakari sa ole. Ioi. Aku wai aku ngela uko inga e. Lala na o fuai o sama. Taimi fo yo ua onga le korisi mo lunga o pesenga. Ala malama le leia le wanga nga maku kau fekuri fo. A pea whaera ua whakasinga ia hi le. Aku wai aku lala uko inga. Ai wo mua la fo le tuai aku se ukama. E kau whalo re uro ko inga. Poro wakari sa o ele. Ia me re whainga ula wa kava fo ile le roka. Te le alai na tūse uta mai rungo no foa. Makau kiro ko kong. Po orong hakari isa. Te tatu ni marong a foi mai. Fa felo ile fionga ya vui rungon tanto programa. Masi kako aku. Si sairi update. Po fe o fa yer kiro mo kusire hangingi. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
Looking for a perfect gift that will leave a lasting impression? At Rihanna, we've got something for everyone, no matter the occasion. Whether it's a shoe for him or her, or just upgrading to suit and stay in sync with trends, we bring what's best for both men and women. Our wide variety of says will add that extra spice. Along with a range of hats and designer bags. It's okay to treat yourself, and you can never go wrong with a dress from our recommended brands such as Pia and Samson Lee. So, whether it's a birthday, anniversary, wedding, or just because, our dedicated staff is here to assist you in finding the perfect gift, ensuring a stress-free shopping experience. Discover the joy of giving at Rihanna by Till. Every gift has its own story. Fia le PacificEzy whaelo atu lada whabitoa le kirisi masi male tausang fo mo ainga umo Samoa. E lima se fulu whaelonga tupe ta e lua se lauta lau saunia mo ana paanga. Lua se fulima whaelonga mo ainga i Samoa, lua se fulima whaelonga i New Zealand. E se ina whaelonga se fulu i aso to na i Tasi. Download le PacificEzy mobile app lau telefoni lafua iau seleni. E lima ta la le fi o le nei whabitoa. Whaonga le direct transfer bea whaiwa iei lau PacificEzy membership card. Ai nga whabitoa. A whai te malanga siasi Samoa mo miesta male maututongi. Awani ngalo le tātou whainga paanga male moana rentals. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valuselau o Tasi ono po au kilani i le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Manu ia tele lava le Krisi masi mane tausang fau i ainga umo Samoa mai le pulenga mana whainga ruenga a le PacificEzy money transfer. O fia whaatausa o whale mo le ulu wa i taimi. O yeisau Kiwi Saver, ma e sila fia ina o na i tūle lei. Ai fia maua se whautuanga le lei mo mata upu tau teo ngā tupe, insurance, po o Kiwi Saver foi. Whaafe e so o tai, le au nanga a le Afi Advisors mo se whaatalatala noanga. Meli mai i le Facebook Messenger a le Blue TV, lo suwafa ma le telefoni mo se whaatalatala noanga, ma anga vaai lo suwafa i se sei mo se telefoni fau o le ituainga o le iPhone. Text i le numera o lualua, ono I vatasi, lima tasi o fitu, and be in the draw to win the latest iPhone this Christmas. Taimolo wantile au toi se fulu ma le 5 minute o na tā leo le itu lai ono I le tautua whaauau alau Blue TV ma le proklame o le TAUTAI A'E ma le manuia whaivoro tātou o tiru o le deivanga o le fiafi. Whaamalong whaatalo whaatia te oe lewe toa e mafuta mai ia mai se fo I o le deivanga o le fiafi. Ai au te le I whaatalo whai lau mano whaalolongia le u mauan mawhiso tainga. O le ngeiva yaso, o lo pisi ang uwhelua, iso le tele vahenga no uwhelua ia ele ngata fo I o ni wha moe na tutupu, ia o ni vahenga fo I ma whio ai masha uwhai tama whaleanganga. Ai sa maua malewa no e whelua ia le to tele o nei tangata, ia. Whaafitai fo ia ilantou, ia si taimi o wha malo atu pe au koe mga kua ia suafa o niso ilantou sa mato whelua iso le community. Ia, ai whaafitai lo lantou longonong sua nei proklame o te fia whailo atu. O le o mawara mawhiso o te inga male a fionga ia vui ma sina mua. Seinga folava. Ia ilunga o le tātou proklame le Blue TV o le TAUTAI A'E le nivanga o le fiafi. Nau la foi le loto ina ia maua se fiso te inga. E le ngata o mata upu lau tele. Ia ai se o toi turi matanga u lava mato e follow up.
ia le tua o patatua sa ta auto mai le mafatala no nga mua e winga lava foi i le mata upu na lo lungai ia sa no nga foi le fai pulo faleata fa mata u matulanga fa bena le ana fa tatau i le fionga ia vui ai muri ia ila isi te vainga fa bena ai mo yo no o fa talofa mo fa fela ia tu i le fionga vui ia tau i le ainga santu wala o le fa ulunga a tau foi ia lo va suanga ma le ainga taulangi ia o lo polatale na au male tau singa ia ale fale fitu ia ma le matua usoli va tu foi le ia ainga taulangi ia tau foi sala faio ainga la vai tau sia va tu to le muenga o folo fa talo fatu ma le nganga tu mu fa lo i le fionga vui le vanga o le fiafi e mana tu e veile nei avnoi fa pelo e tu foi mfatalo fatu i lo tu file vai malai a seta e o e foi u fai mafonga o le tato o nanga mal tu tua i lunga o le Bluwave TV ia i le tato TAUTAI A'E ia e me se foi o le ulenga male au fai ngā luenga e le ngatele na ia o le fafonga nga lau tele o le tato tunu i so se vai nga lava o le kilope o lo va peona maua mai ia teimi umai te whafoi nei le au nanga ma le tautua. Te mamatina mātutua e mai se foi o le au salvi, senga o le au salvi o la tu whai walo whilima wale tua malona whina ia, ma so se Samoa lava o lo wape foi ona maua mai le au nanga ma le tā whilo inga le nea so wholofa mwha whilo e tu le ngang whaaloalo lava, tā lofa lava. ia ai lau o maua le ngale leo le tātou tapa au siri le langi o le foi vai atu suru o le tino. O le nai manuia o ele tama vātu o tu te tele ma tu wheta ulangi. Ia, ai o a maisi o tātou o tunu o le nei teimi o le aso. Ia, au te rofo le nei vai aso, ia mātou waia i ni usila, au te rofo au se tālia ua tele iala a onga ma whanau fo ua whasifo le tau mo whainga o nei tau sanga i lau ngā tongi ma whaunga. O a maisi o tātou o tunu o lau whionga vui? A seta o lo manuia lava le tātou o tunu. Pauale vaenga mai tauina le te lea o le suinga o le vevela. O le vevela le e whiangai ma le tātou tunu. Ai whaftai fo i teimi i le aso ma le aso e pa uaina i wanga. A tonu o le polo whasoa fo i le ale atua le soifo ma le o tātou tangata. Ia fo ai mai ai ia teimi malu whapena ona ua Meo ai matou nei ua lewa nei Samoa ma ia e ua matua e se ale whaalongoina o le vevela le iai i le teimi nei lo tātou tunu i ui lea. Ia tonu ai le o ni mala o tau fotu mai i le tunu a tonu lava fo i ona o le siri e se ai o le tua ma le. Wa le hoi mau atu ia te utou ia i tala au mai o le nā e marurua o toa le ua la tel sama. Ia e pe whapenale tūlanga e pe o nei ai i le tau lo tātou o tunu. Ia le fwoi umanei e le malu mai o savili le nei vaenga o le fiafi. Ia i le nganga whaaloalo matu whaafonga mai o le tātou o tunu. Ia le ase vaenga e whaapole nai tūlanga o le fsuia inga o le tau latou. Pau alna o le vaenga ia si le fia foi e tātou o lo malanga mai e tunu i whafu. Ia, o le pōla vai e na masani e ase tau, e mase ho teimina e malanga mai e tātou whilo. Ia, ua ma ilonga foi na malulu, al teimila nei. E umau koe ngā kia lau e kone malau ili i le pō. E te palongo inali ve vela ole, o tūlanga peo nei le tau. Ia, o se tala atu le tūlanga peo nei ai, nei vai tau ole, so i fuangalo tatu iai le ngā whalo. Ma lo whaafitai tele i lau fionga vuia me se fo i o le tūlanga o le tala o to tūlanga o le tau i o e moni ma whamaoni o mātou i New Zealand nei. O lewa lewa na te tau o na matua ia upu fa kama upu fa so uma o kai mi voile te tau boy masangi o nga moe fa sau fo ile le tatala le fali o le tūlanga la ia a le tūlanga le ia matou e malu ai ala fiafi e fai alo o fuma fanga o lo pumongi o le matua malulu o matou po iyo o lo malulu e vai ala fo me se fo ile tu lo le tai ao le va ve ao matulanga fa pena
ia talo sia ia ai alu wa to tau foi mai le tulanga foi le ya ma to ele ngai foi wa tele swing or tau ma tulanga lo ia ono me foi tupu ma nei swing wa ia ai fa tai wa ngalo informations po lau fa soa ia u fa ta pena foi la ngisi fai malangatu ma sauni malangatu ioi fa ta pena I tulanga te taula ona sila farkari malo or kadi ya farkari malo ia ni sifo ainga la u fai lava potu e malulu I mota malawa ia au wale tau fa tu mamai no le vevelo le tau ia ma le vevelo si tatu tunu o Samoa ole a matatu nei ni sio mata upula walunga o te fia ta fesilingia e pe e fa mata mai ai ona sa ta fa tala noa I le lua vai aso taluai na ta fa tala no tonu ai so fina ngalo le mata upula walunga lea na yaini la fonga a le faipule o faleata tolu ia e winga fo I la o fionga voi e le to e tau fa iloina ni la fonga tu nga ai ma fai ona fai ngoina o ni tau fa matau ma ni tau fa fefi o la visiti o ma wase lo fiso ta inga ma le to fa ya le pule a o ma fo se ava no e fa to ese atuai a le ase update wa ia fa mo moli malo mapte asiata ole tu sai fo ole fa fisili ole tulanga pe ona yai ia moni au ole vayason se ima vaya tu nei na fo ina na mawaili filo inga male to faya le ala ile pule sa o ile a fo ile ofisa ole palebia ile taimi ole vayaso le na tea ona ia fu fuanga pela ona ia le so le mai ngo se tasi fo io maliu se tu malo fo se tasi o te mali mai le tato tu no oi ia Australia mo Samoa nei e sa ia ile ofisa ole palemia e o tele ilo la o te tu e a fo e faile mamata upu maleli ofisa e vai atua pe o lai e se vai ngala pe o lai e anga I mai ai le silsila to tele ole ofisa e lai no fo mai e a o te ia le fatalo fa mai o takata ia o fatalo fa mai le ava mai talo fa uso ia ona uliliwa tulo malo te ilo liwa tu ole to fa ya lala ia na pala talo o soli ia ala tu mai alo na ao ma fatalo fa mai ia ona o fatalo fa le ia tango me vole ia le li fai pule ia fusia tua matala no ale ai ile tulanga pe ona ia fa mai le se pe matala no ma ki o lalo makala ngoi o fatula asele fa lave o le fa ilo mtau ya mai ya si ka ya sa wale li ofisa sa ulalo ie mele te e matala no ale ya ole mai vole lo na pinangalo fa ai pe ole nganga lo na pinangalo ole fa maula lo mai vole tulanga pe me tupu ma tulanga pe na yai ya sa u tali vole yai le to vaya la pule ya vai mai lola ia se te mana o tate filo istemi fatulea ila mtau ya ai na le so yam ya tu tango mai watu lo lima ma vatalo fa watule ya le salo le no vai tu talale ya tal no ale vatu tato va felo lo ya tu mau pe yo ai lot si va na wole fi fatalo fa le silis awala yo tu la fono le ala e a foi ele tau fia la tu la fon ya no si me vole la numero ta o to numero mai la ya sa la e na ya a copina el numero mai le la fa sa lo vole sa fai ya na umale ole ma tala noanga ya e fai mai a la wa talina ya ele ise nga vole le ata e va pe ele so loto ya le pule ya
pa wale nganga o la utali la ava tu sa o ai e pe avo no vai atu e fa malu ru tu ho inisi o la ngonda o i o le tu no e au mai pe o la te tau fali e ho reste mi asiata e o la tau fa tonu mai te ita o le ile me e anga ai le ai o le ai e lu te ita ma fa e fa ye ile fa moe ai wa wile stanga ta fa vesi me ile fa fonga mai e la tu ia sa la fo mai fa talanga vai mai ele ole ile tulanga ole fa pe ai ole fa pele a use na vele tua le ai ole malie le tunu ole to tunga ole va ole ala le pule mavui nari a pera fa fonga mai le tunu ola tala le van fai fo isieli le ala o tatu va felo lo ai tu mau ai fa va o ai lot ai o ala ai o tu la fono le mfain ta fia ya pela ona yai ale nga ia tu ile fonftalai le mta upuanga ia tu fonftalai ya mi se mta upuanga i tu la fono lo vai ya ona o la fonga e ala ona o fa tete me va penei asiata ona ole mai te watu ile loto tinga o ala alfanga mafio anga le o te mta ia ya me se fo yo ta ainga ya ona ya na vai atu matu ya ho ilele ia fa matalanga wi ala e la wa au mai sa na tala o i welele wa le ilo au iseli po la tala a fai ya a mai se o ngei me se o por kiki se wa se uma ko ya kanga ka se mala ko makala se ya tala na pe an o vai atu le tala le bai male usungal na liela ai pe ole ngangala to ya le ai ile utatia se helmeta upu lai e anga ile mata upu ile tulanga pe ona ia le fonftalai e me se foi la le tulanga o ile teimile nei o lo ma fau ile aveina o le mata upu ile tula fono pe ave sa o anga ile mata ngalwenga o leo ya o ka ko lo hoi me ku le mai maka ngalwenga o leo ia pe alu ile a fo ile private prosecution private prosecution now no I'll have to look for a lawyer na te representing ia le fa mo mal case ia pe o ala na o vaenga na le ala iona ile teimile nei o le ele i mautu leia mo umanta penga le tu situ ina tu ile komisina o leo male matanga luenga o leo ina ia silsila to ai i la fonga mau ia wai o lo soli ai ia le tulafono ile me o le tau fa matau ma le mafaufaunga ina ia fa o ai manua ma le oti le stangata ia ai on the other hand o lo o tilo o fele me silio ona ia le nei matau pupe atu ina tu ona o fa le ton o tu lai mai matanga luenga le ala na le ua tilo ai ia po fele me silio ona le lei pe ole ala sao ole tu sao nga ile tu la fono ala tu ile tangi ile matanga luenga leo ia ole anga ia tu through a lawyer ia as a private prosecution ile nganga fa lo watu fa funga mai tatu tunu ai pa malulu tu fo inisi o tatu tunu wala tu fo ile au nanga ma tu te ya e fa mole o wele stangata fo ile vesi ma a tapena pena se me tapena pena le ai le ole sona talafo mai fo o la fonga e o soi man fali I malika ya ona ole tulanga wele le pe folinga ole a fa tonu mai se fai sau case se fai sau case me atio na lo e fai ata tia mai le mata upo vui o le alava ye fai ai o vui nga ave lonka ma ile aong yoi ma o teita voi o leva na ngalu le mata ngalu nga o kailo le ya le awala e moliai te loa vo I upu fai o le tunu uma tulanga vai nga pena ile ma lo fa tai lo vionga vui le ala ua o mai le fa tai o le ua e sau noi le tulanga le ma se upu nga fola le tanga tau le tau fa ma tau le te tali tunuina
Au lea so fina ngalo faa to ina. E te tau ona faa muta se ala fuo ia ko inga la fonga ma ia fainga. Ioi, pe a fua atu faa le mafufau. Ko faa lau kele kula ukala lea ona sa iliro so fina ngalo lela ta faa soa. Awa a faa fonga mai ngei ia le ala i de kala lea. You know, yeah, this is me. A faa fonga mai ngei il ta faa soa lai ke lo lai makamaka mai foi. A faa soa mai ngei. E ilonga mafufau foi le faa pea. Ia, e sa ola I'm a joker foi lele. Ai ole matua le mafufau ai faa fonga la tunu. Ole matua le mafufau lava. Ma is this his way? Ola avel vaenga le maonga alofanga. E untouchable la yele mafai ye ku fau mai ana tala so na fai. Lu ole vaenga o te fia sa ilia so fina ngalo. O leanga o ngaska mai sasi a ole mingiska lango leo. Wala au ku ror ka lea. Ole lawa lunga fo io ana fa matalanga le newspaper. Waka kau ya fia me o fa malolo. Fa maka wale ka kaunga wala au fo ila kuila e pal melea. Langa wa soli a mionga taua loa. Fa maka wale ka kaulanga wala au kai kai o le kua ngai. Tole. Sauia e malolo ma fa malolo o e mafailau kusi. Ma ngofo e ke koe kaukala i lunga le media ma toi ioi. Leanga o lea e whamanta o lea so whina ngalo i lau whionga vui i tua inga whainga. Pei e fōlinga mai e whaasanga whaapea, ai ao inga whaasanga ku whaapea ngei pei e le e fōlinga mai e iei o lātou alofanga, e iei o lātou pui ngā whaapitoa, ai a whai loa e lisi vaenga, e pei e le ei se pui ngā whaapitoa. La so fina ngalo le vang au wat tauna e famata tauna alau ia tu inga mio ngai fa au pea e au no ma se pa popuni e lima taita inai. Malova te asia te se o tali mo mua tu le vaenga mo lo fsil. E le vaenga le pe no fa tu tile tel tonu asitala li mo di lenga kalanga nga lafo. Pe o te telitonu, pe o te le telitonu iai. He has committed an offense. Ali. Lea ngai li fa pe o se tala tango a fai mai e te au na maua. Ali la. Ua soli iai le tu la fono. Batuala, pe no fai atu. Pe o te telitonu iai, ia wa ula vai au te li kai kongu. He's capable of doing anything at all. Al fale velave. Al fale velave. Ua ia soli le tu la fono, ele skula fonga vui po skula fonga siaka. Ali la. O le kula fongo nga fau e la kongo le moka. Ma le kula fongo fo i o lai lima kai ngai le moka. E fai la le fai unga la kou le melanga. Ele fai e vui le fai e siaka. Fai e la tau. Wa la tau na fau al tu la fono. And as I said, pe o la winga la wapitalanga. O le wafelo loa i tu maupia. Ele kui haile. Ua soli le kula fongo nga fau mai o le mela. E tūlanga e pe ona e whaafisili ma e sauno iai. Ia tono nau tau tono na vai. I tūlanga e pe ona iai le ia lea fo i le vaenga lea i se fina ngalo le sui taitai po le taitai fo. Ia o tatou no le lea le mela kupu o le saile la. Kusa mawale bawale le kusa o le whaupunga sa o aia o le tue ngā mela e koe whiku ia lako. Wa tue titilo voila iei wa fōlinga mai o le ua tatou vai taoa i le wingo wai sa latou lafo i le anga i le whainga malo wa pe o le i le ise leadership o ia fia me ma le whainga malo a le tatou vai nela le whainga mo le tu e mo kwale ese leadership o ia wa na ise leadership o levana o na shine le leadership nga ka ofia i le anga o le a tele i le whainga o latou fo i tu ona o le fia o tangata. Ia pe a fai o kua inga ka inga ia o le a ka ia ile la ko fo iku.
ai ona o le tūlanga vo le koe pa iale le maka o leisi o lako leisi ao lako va penal tūlanga o le mo iai o whainga tai vo ona whaisi fuafuanga i vai ngā pena ia ona e toe fitu ia la tūlanga ona ai pe o le winga le o la fa mtalanga i vai ngā pea ia o le ua putatu no a ho le ka ko moli mawina ia le ala le pule va fe io lona le va ve le mai tau masei ai le mai tau le lei tau na mo na mai tau i le lei na matau le i le masei wa o meia ele fa kongua mai se fai pule se va nga kongo le moka foi le fela folo foi nga fai o nga i le o la ngona ia pe afa o la lo te ale mata u pule tono le parliament o nga i lo la ia le ia o manatu la tele o fai pule a o lo i te mi fa pe foi le i le fsanga i nga o fatai tai o le fai unga le o fai o le fai unga le tai tai o le kai ka ila le kai ka tawona sa wai pe ana e sa no asiat ia on fai ka vo ila on fai se fofuanga ia onga e avo e molbe volele pe o kala vo ia ka mai ia ke ka ua lo u ka ua vo ele nga fa lo no te pisa lo fo ia nga kongu ma lo faftai lo fiona vui o le si vai ngo te fia fesilingia wala ngo le te Samoa o fea le HRPP like where is the leadership lewa e sauno tonu talu lava na tutupu mai nei felau toa inga enga o le sunga lava tu ila epa mali mongi po le ala le pule le kali mai rungo por kalame nei o fea le sui tai o fea fai pule si ngia e mafaina faini o la tau fina ngalo wale o ko yai ngia la ko pokonga e yai upu sala tua le anga e fai tatala le savidi waka ape waka ule ai mangisi o ko fio i pekesa ala winga la utala wala ngai pe ana tafai atu o kala ya le au mai au vaku iyo o tatou fo ye o tatou tau ainga so tanga o wo mai la fo o le lam i le ku i le HRPP la fo o le fast matulanga fa pena o le kelo le kala le sau o le matuante le a o le fia o sui fai pule ia i le ku ngai but why are they stay so quiet ai se lava wa ku ai lava ai mana tua fo o le sunga ya dula e ba malimoni o la ua ia ngai ele faasalanga pe o kele o kaimi o pa inga ngei o kanga ka o le na fate a ese male palemene ai esilia ku le o kele o la leo ma la fa metalanga nai lo fai pule le ala vai full time sai tonu mai la vai le fa pe na o ma fa te ina o we ate o le asa ko mai tau nai Samoa matulanga o maua fo singa informations o le asa me o tupu i le vanga fa fa le HRPP ma lo va te seta o te langona lava o la lava e o lo ia lava ia le tulanga o le lantou ia o fainga ta nei i la ule titil to fainga ta lava le tulanga foi le o le sa o faisi umi o tai mai el sui tai ta ia le o to atu tonu tai tai male ia le foi la e fa talia pele a pili le na vel fong talai tulanga vai pa pena ia ai o te tonua o se vai nga foi tauna langa sisi wa na wa langa sisi vai nga pa pena tono la tu vai nga fa fai ya te le ia ina la tu vai nga fai a o ala o mea te tauna tilo ia tawon tilo sisi fai pule o la tu va pe a se wa too much el ngai me you know tauna race sisi le mata upu ona a fua foi me matitilo iai o tal como foi a la tu tauna fa pe so
ole a uma le term le ngai o fai ala ngai me ai ole ka uma ko ya ka ko ngai me pe ole winga le te ita va tala ya ta te pe ya la to a waile o ele tali tato mo la to e kaliala ko ile ku Malaysia fai nga pa lokale lumanga e kalila ko ile ku ele kalifua ka ko ye mo la ko e fa le le la to foi e la to te fa le nga ina la to ile nga fa lo se Malo fa jai lo avion vui e tu sai le mata upule ile la ta me ia tu te fia siringia mata pa so fina nga lo ile mata upula wa lunga fa malo lo ino le sunga le malo sinia ia li o fa tau malama ya o oyo si tangata sa vea malo i tau sanga o tu na i tau tuina le matanga ruenga te lo foi te malama i process o lela ua tu la i maile mele na fa malo lo i matuli aile ya i upu lata mai ya lela ua kusia ku le King's Council la po le loia le KC ale sunga ya li o fa tau malama ma fa tunuina le komisina o leo e se lau fai unga nga ua fai e koe ave kua ai koe fau isa on maka upu le process sa o sa tau na uia le ala na matou wharongo atu na matanga le neiva ia so le na pe ua talia le komisina lona se ai koe fau isa o la le maka upu ina ia whatau nuina se tribunal foi le leo ina ia so e momoa le matau upu le so fina ngalo ile ko inga vaenga o le fo o toi faile si mesese ia ai o costi ai tu pele tunu ai lusi ai se kasi o leo e mo o mia i to tonu le matanga luenga lana tautua malana o nanga le so fina ngalo siata ole vaenga le ai o se wa pe o anga masani ale matanga luenga o leo o se tulanga ya papea na fai e ave mo le mata upu ile police tribunal santa ye sata mo wife te te mo te ye ya ai o se fa no anga hoile ona ua fai ale decision fai to tasi ye fo ile le society leo tuai o la tuia o lo matua lango malosi ma abel fautuanga ile komisina ma commission officers i vai nga penei ila ula mai te watu ole sa ole vai nga te tauna ona uia e te tauna uia mo le me ole a fo yo le vai nga le ole anga ile police tribunal ia le mata upu a uma mai le police tribunal le uma ya a tel tonu e sa fa ye fo inicio o le i sa ve malo yo le tel tonu wa tele ina pa o i mata o tele pa pe ona avatu le pe ole e bala aula ia le inicio le a mese ia e sa komisina fo ima e o maila e sa fa ye le police tribunal le ia ina ia malama manino atotoa el tulanga o le mata upu ia ona fato umalea ona nga ila le i seisi vaenga wa onela wa tu nga melele na fai asieta e va vea no solo male leo alwe fai lo ia aven fam le mata upu ilunga le fam sino ma bulu ona ua o se fai unga ua fai tu au ilo le tel tonu ua fai tu au na fai le fai unga ia ona ua tau avele you know tau avele vale sa ole o taitai ia ai afua nela ia e te tau ona lela o se ia se ave fa malolo sa fai unga tasi ia e foi lele ai silane ele i fai ele me le tribunal leo tauna ave ele mata upule nei mo mua ai uma ia ele fa misino nga leo uma ia fo ele mata upule
le mfai to o se sila sang ya mela o ye le o le walu ku a ko le o le lio ya ai le pe o le winga le la teita vam tala ya ta ilo yai asiata le ngata tu tele fai unga me ne fam sinonga ai iso wa na lo wa tel to nunga to tasi ya ka ilo yai ngai vai kau pe o ye po yai ngi vai nga ua sui ai le ia le a foi ngā ruenga tula fono ngā ruenga wha leo pe ese vaenga e tau fia mai ese leo i lona alua o ie whaisanga private investigation ise matau na te sila fia ia umaloa o mai a wana maua uma ia ni wha mau ngā atotoa ia ona ia ngā inola lea pe anga ile Attorney General pe anga ile komisina o leo wha pe atu o le case lea o lea ua o tel tonu tauna tuelanga ia le matau pule nei because I've got all the evidence o se ngaluenga o se ngaluenga fai fatasi mai ai so se komisinga ia o lu ker konga e selfie fios komisinga kula mai se leo e makala fa pe ona o se matua so tele il ngaluenga o lo fatino ina el matanga ngaluenga o leo ele nganga fa lo Palo faftai tele lo fionga a vui lo finangalo le vanga le ma fuona o langaina le mata upule a fo ile le so finangalo ona o la siatana no fa la fau tau le langona tu lo finanga e tau langona mai au te mile nei o le manino la valo I o le wa mena o tu ai o ngai mai fa okay Watu alo si fonga o tau le langona. Ia le faina. O tele o le manino tu la upito. E au te lo wa tau le o manino tele lo ia ipo le tu langa i le o le manino la vale te lo foi le fa fonga ma wa malo la tunu. I la ia ai ona i nei te wa fale tonu tele le tata le tala noanga ma ta so ta inga. Aole o le misilio le ala o manino le tūlanga i le vaenga fo ina tau follow up atu ai pe o lau mata upu po o fo i le whamasinonga i pe ona e sau no mua ai o le whailau wa e whamanino mai ia o le a whaawau pe le tūlanga iei le tūla fono ai mana tūla fo tūla vanoa whai ulea e tau alunga mai sau noanga marisini sio vaenga lau fionga fo i vui e te fia sau noa ai ona whamai elo le ta whatana noanga mananga whaaloalo ele ai si tala pawale nganga o faftai ona o le lango a fu tatu tunu so se melele ia langal na pe ona ia ai faftai foi no le amna ia lo vai ile por kalama ma le tulanga pe ona ia ile nganga fa alo ia mo le tu foi ile fa malo man faftai tatu tunu ia fa malo ko foi pe afai kaulele leile kulanga pe ngai ai ia ile afonga tatu tu ia ona fa pena tu langa so te ngai ni as ia la langa lo so fa ia leo so fa fo ia lo wa faina lava ia fa malu ro tu tatu tu no ia fa te tele lava asiata ile tu langa pe ona el tatu filo inga mal maftanga ile nei ia fiaf ia fa te tele tatu e tala no foi me to fita fa i manuia ia fu fonga le fiafi mananga fa lo fa tai yeah, tatu fapenan fight. Yeah, God bless. Yeah, o le so teinga male fionga ya vui, masina mo singa folava. Yeah, fa malulu anto no ori o te lo le lava tatu pito. Le lava tatu pito ya ona ayo le tau fa le tonu me foi le mau tu langa vevela ma tu langa la lunga. Tatu malolonga pupule a foi mai. E isi vaenga o le mata upu ma le case le sunga le malo ya li o fa tau malama. E fi fa soa joy dungo le tatu por kalami. Ya, me se fo le stasio vaenga. Ya, e a fe le tatu fa soa. Ma na iniso tatu update fa uma tuat. Pe a mai al tatu wa malolonga fai ulea. Ya, ma fai fa sau puki iyo. Foi mai loa. Tatu alu loi nei vaenga ma na iniso information sia o ngā moro silfia. Let's go now.
Taimele watile wa afatonu le tulai ono le livango le fiafi. Ina o toi tali umeli tanto programa me mano longa masani awon ingalo le fapito mo le fafta I tato Pacific Family Health Group. E le tato unanga fa so fo maloloina awon ingalo le tato fapitoa le te fa fo mai tato au kilani nei po sa fo kilani mo ilanto uma. E fuli le restara mo nei via ile Pacific Family Health Group. Ya mo sau soa tu mau po le paanga tu mau e siakina ma va yelo soifo maroloina nga tafo ile o tu langa faale tu tonu le ainga mo puipuinga ma sau nga le mo la to mo fora restala hanga va alo so fa se ya wa fo ya to Christmas hampers io pe amai on e resitara e fuli le so na tutongi po se tupe fo ile le te restara o le fa pitore na mo le masina o te sema. Toi fa wori tanto wa proclame le nevango la viafi. Ya le wa to fa fonga le finangalo le fionga ya vui. Wa fa ko eseres kama diskama. O fa ko eseres kama diskama. O le wingo la utala. Ya. Ole nganga ma le loto. Ia tato mawale ferfangi. Ofisiria ku ngai ele ya masesi lungo tanto proclame. Ele loto mai ina ia o tanto maua le ferfangi a fasili la walunga lo mafufau fa matai tato te faatanga ina pea le tausi o le vale lei ma le va fe lo loai ai sanga faya I lava isi maisi ma sanga fa au I lava isi ona soli le tulafon ma o lato fa pe ifo yo lanto loto o mātou o ni tangata e le mawhai o ngā pā ia o mākou kingo. E mātou te tawhili sau noa e pule lava ma tu whawina mātou tala. Mā fuanga fia whaila o whaasoa e vaenga lea. O whaalongolongo atu I lesi whaatala noanga e le ka kipi solo ma share solo mai e au kam mai ioe. E sunga ia petana saveatama. So nga penza vetama ma to tele sunga ya FBI ma ila tole ka ngofi oko mai kiripi o fatala noanga fo iemo ma share solo mai la mo ma wela no o fa ngolongo kule fatala noanga tanga tale o sunga ya atanoa io se kanga ka fo I leva nga ngei fo la fa sala lau ma tulanga fa pena o fa ngolongo tunga ila na luanga I sitasi o uso fo le fayanga ia fayanga ia live matulang fa pena sunga ya mau o ta waswa fole o le usole makwalu walu tangata leo atanoa e peye o kua ko la ngalu walu e tau tau atu I leo matau fa atonu atu tangata I Samoa e oi folo e faingi morianga inga ia loka si kamalea e tu sa yo ana tala fu I le pe fa kala akamai ia pole ala vala uteki ai le fa nga ile la au le pe fola mai nga ia ile to fa mori o ia poi ngai fola mai ai o fa ngolongo kuna ile haru le tangata le pe fa pe o tangata e sa wa ia tala no mai pise kanga ka e makua I se fa sala lau mai yengi ngo ko mai fa sala lau e atangia mai pe la kango urge e unai ia le kofa ia morio o makunga I pai mala fai le fai ku ia kala sunga ia mau inga ia oi faingi morianga inga ia lokas kamasia al fesile lai lo ma fau le ko inga kanga ka fa pe ma le fainga fu ronga olanga ai se ala o to woto le fau to ina ia vui oi faingi morianga makua loka ia kuno ia loka I le fai pule o fale ka ko e tu sai wa kukusa lele ya e kukusa lele ale nga fo I pe ma mafa ku fo io sau ngoanga ia nga fai e le ala le pule ia vui ngai lo kala mali kala ia nga fai mai mau io e uma ya mai aru fe ka wi wo ai pankeki pi sa mo kala fo ngali la fo itu te va ai tungo de tamai fai tala mali e fai poka mali ese mai la ile motive lea sa fai ai
ese mai le motive le sa fai ai le fai pule lea langa la fonga I lunga o le programe a o sunga ya mau ia ka ke a ka aka se po io e sau ngi kala mali e uma nga o le mea ka ke fika ui ai vai role wa iska pangeki io vai mai ia o le kalo lea ia ele le ia ro vavaru ele you know e ia ile ngana fu ile fa kala sua io e le fainga mala mai o ele ai ngamu vai va tu fa fonga le tulu io e fa mereka la si fai au la tu ele me fainga mala mai o pe ele ika sa o ia to le fo ndia yo lupo ka stop lokulo goodbye e fainga kala nga mala mai oi pe afa pe ele ita o le langa o le upu ngana o zoma Peila o si kailinga le fai mai eskamasia. Ke ma foi le tu le ia mai au download waso pie kango ku le mai fa penga. A le winga la le ke fai aku ai. Ma tua ngau war kan kale le fa mai o yor kam fa sal lau ka ukia. Ma kwa ngau lava. Inga ia fa o so inga le nga fai ai tala mali ia mau. E inga ia fa ngi morianga lo kai. Now my question is ai se ala a fai o le tangata e ta mai whaasara launga. E whai ngi au kampangi whaasara lau po whea ua whai iai po whaau au po o le o whaau au po le anime ua tupu. A whai o lea lau to mai. Ai se ala le me o le whai eso mga kure me lea mawhawhalanga limongi. Paku. O le winga lana lea lena whai atula te tala. E koe fhoi mai ai I le saunuanga. Whaavitai le whae le tō whaua e le whionga ia vui. Ya le foi mo o tou le to te fa fonga maua ya la uma mangi ngor sa nganga le fionga vui e se le fusi e se le fia le ai fa ya la tu la fono ya le ala ta to mita I wala nga le angi me li do la lo le la ngi e ya le taimi to te fa fonga do la u fa auru le le tangi le fo bota pena le tusi o le fo wa ka penga le kusi atangata la utele io ma media ingi Ea ai whakapenga aku awa mionga tau o loa. Ua solia. Eoi. Ua makua sori pala. Ma le whaaroalongia. E le fo isui mamalu. O le winga la lea leina whai atu la utala le nei. Awa a kako ku uwhawinga ngi. O kere whapeka ki whai. E iei le me ta o le mea le lei ma le mea mangaia. E iei fo ma le me ta o le mea sao. O le fisiri la. O feo me ia kako kaunga ko faya. A faya ua tu ua vanoa mua, ua tu ua vanoa lona lua, ku ua vangolo ngokoru, ai sau lava e fai mai lava le mafau, e fai mai lava le fua ioe, le peye matua fua o ina, e tau faa matau, e tau faa fefe. O le ala fua e mawhaiunga whai ngeimea. A fai fo ila tātou te faa tadi atu, e le o taitai o nā ia inga e ngai langa vaenga faa upufai. Ele mawhaia e o ai sesi o sesi o vanga wha upwhai. Ele mawhainga, it seems like, ele mawhainga control e sesi. O upu I e masani o na sau noa ai le sui lea whale ata tōru. Le fo e masangi nga sau ngoa ai le sunga ya sa ilele, ya tuila epa. Le masani o na sau noa ma whaatusa whamai o le sunga ya la aulea le mali e toa. Ele mawhai e le fionga le sa whapito o na control. O kira longa, o mea kongu fo ia le ko kupu I le vaenga lea. Ai lea ia masesi o mawhainga controllinga. Lea nga a fua fo inga le whare mawhau. Matuangu ua le sui ka I o le ikua ngai. Le ai se kala e whaia. Matuangu la vai le se tala o whaia. E o isui singia ma kukua, ma maualulunga, e lea ala I loa le fionga le fonvetala I whaalupe ko kongo le mauka ma whape aku lau sunga le sui makua. E o isui ma kukua, ua ngungu uma, le hai masesi e mawhainga controllinga kakalea. Hai masesi. O le winga la na le mali e ai fo ilele la tamai tau atu. Whai e lau whaasoa. Lenga yele au whaalele yele au maikau.
O lea lai ka ke vai aku I whaalelenga. E fia tele le whaipule le nei e whalea tatonu. O le makua fia e whaalele. E whaalele aku I o, whaalele aku I o. E tele o taimi whamai wa te tau le fionga I a fia me le pale mia o ngā whaamalolo wa te tau o nā, whaamalolo o wakakaunga whaakulanga, wakakaunga o kengia, wakakaunga whaakongu. Ai whaamanta o mawhai e se hisi o le vaenga whaupu whai le HRPP o na ave se tala I le tangata lea. Matua le aia. Matua le ai lava. Le ai masisi. Ia, ai whakula ka kala lea. Ioi. Walanga upu mongi e whai ka kala le savili. E whai ka kala kere le savili. Ioi. O te whaalongolongo aku ngai isi tala noa mai. Ngau kala ka ino hia sei. Ai laka wakua iei runga I. O te whaalongolongo aku isi ka ngaka. Whamai mafua. Ngale pisare si awadi. Ia ka iro ai sa le kala lo mako ia ola ko kala ia le fai. E me mafua ngale pisa. Le nga ola faku pa kia le si awadi. Ia. O kala ia le fai mai. Mama e mafua ngale pisa. La nga lai faku pa kia isi awadi ele o ilo ai si ko inga mas kamare. E wa upuanga le kala ngo mai. Everyone know each other, everyone knows somebody know, you know. So one party know another party. Ole ala ngofo I lava mafaku lava kanga ka ngofo anga amango mafau langa la au. Ngofo alea fia kai ngofo walanga, you know, I can tell ele mafa sa uma se sia ku le pa. Le ala ngofo ya. Nofo I lava nei sui matutua. Ke faku fape. O sesi. Se io soange pe faalava. Faalava ange sesi faamoa. Eioi. E whaila unga risiko inga maa kou savai. O au kala wa uma. Ma fua isea. Wakarianga le moa. Ma fua. Ora e fiu kamano ma fau le faalava le moa. Iyo. O upo uma. Aisea. Wakarianga le moa. O sesi fo ia o sesi. Se karianga ange faalava. Ai ole asa na fai ai lava mafai ai lava. Ole mea piko I lea ngai. Ua matua I pa auli ai lava. Mauliuli patoi. Le ngoa le lei o le HRPP. Ua makua I uli pa ko I ale valinga ka ngakarea. Ia. Te roa fai saka kala ia mea. Ia walanga ole pakinga. O kou soifua ma feola hae ma mako feola hae. Ia paki umanga ka kou kasi. Ai ngā ofi mai loa I kokongu le au whaleanga mea. Mai le kala le kusi. Kasi ale me sau wai ngā ole sau e ngā oia, e whao, fasi, ma whaleanga. Ole fesidi. E iai lava si ngā moa. Se I ale whaalava, pe ka vale angi pe kalianga nge vakuru whaafonga ne tunu, ma se I whaifo se kala. O se koa, e iei se koa, se I alanga ma whapeifo tole. La sanga whaia I whea. E se koa. E ai ma se koa. Ioi. Ai maturou ele whapeka ki whaia koa le winga la te tala. O le upu lea o le pāki. O le upu lea o le pāki. Party. Means unity. Ya ele yangi kala la e wa ngofo por me foi. Wa le faipule. Before I realize e faipule HRPP. Fape wait a minute. O lele la o me fainga paroka. O le ngi o ke tae na ko I lava ma o mo ka mule muli ko I ku meia. Ai o le ko ku me paroka. Ma vai. O le menga. Le la amaka ya ngo umakua I follow the leader kwa maukua mo muli kwa I ngi me fa penge. Ma lo le loanga. Ioi.
O le fwela koe fai mel paroka. A o kalanga ngo ka whaalongo ai. O rai ai le si pāki ngai kau form up mai ai kukongo. Ia, a fai e tupu. A fai e kupu. Ia o kou manga kua po kalamere ngei lenga fai kakala kua sa vidi. A fai e kupu. Koe manga kua ke aro o ele ke re ango mai mai le ke aro hape. Wow. E sa o are fasa si urupo au le leila le mai sa vai. Na mafua na le pisa le si vaenga le anga lai nofo ala na amanu ma fau fo isianga ia paki o isianga la au pau le anga va ai I fau le ku ai koe kau weses ia wa foi ka kere o va ai atu lava wa kare koe va ai aku ioi a to e pu e mai le office I pete sa ia wale ai wana o le tai tasiare tanga tai sau fai mai ia male o lo ti ngai nai pu a ofea le vaenga sa to tele pai foi la ia ma do ni usila se fe kula ukala a o nge nga fai ngi sau ngoanga fa la wa tele ta o le tu ngai po kai kai ngi vaenga fa upu fai po kai kai ngi paki e ke sila kwa ko alua ko koru ko fa la ku mai ku ia o se vaenga o mingi skap o se vaenga o fai pule la packing a menga ka kale la ku mai ku ayan mere kupu mai ia ka ko Samoa papa ko kasi mai ya papa ko kasi mai ya sau vai siko ya inga ya fanga mai le rupo sau le rupo vai le rupo ya se o fai singa nga mo fai singa nga malolonga ya ko ya lu ko inga ai fa pena vinga na le na fatula tala ole vaenga ile sunga ile li o fa tau malama ma wal man tau so ta ingai nei manisi lava fo yo ole fio anga mai sa papali o e fo yo ni tau ainga ai me se fo ia ole anlo le fasino fo ile fio nga ya li o malan tau ainga nei sa papali i nei ni usila ole la na ma wale lan tau so ta inga mai ia ma mai le taru sanga ole wa mai ona fatuina le account mole KC now mana tuar KC le o kusia ku Samoa power ku ser KC ya le loia le sunga ya li ele mele o tupu mai ele fa malo loino ia e tu sai ia ole fainga o lana tiute mona vala wina ole vaenga lai le nei fiafi afa pe ole te fa fonga mai ai e ante oile loto alofa male loto alofa moni male no tai e fiso ani le nei tamali por sunga le malo ina ia le ngata ina toe fa fo isia le manu malo ile case a ia koe fa fo isia nga kiuki mana tua o le o koe fa au la tamai tau atu o le o koe fa au la suspension with no pay manga kuo le mele sa ka fai mo instead ele umanga ele vanga activate ta ka manga ai la koe lo i kuo mar kuringa watuli tulo le la u kusia kule lo ia li o e ngofo ngai o su enga ngai le lo ia se mo ka ka ai kuirunga ia ma se antu qualifications male official lo ia o su e mo ngai usila le la o tusia kule le KC ia la u ma kwa kalia le mistake kale como singa sa fai la o to fa o le process foi le e fa tali se aso e tu la ia le sunga le malo fa malo lo le tuma e tali ona molianga I luma o le tribunal po se fa masinonga lava ia I loilonga fa lo te falea I tono o le malo tanga luenga o le ala o mai au na create le account I nei o le account foi lea o lo ngafa a antau lima lava ia ele ainga lava o le sunga di o fa tau malama I nei ni usila ma le lan tau mafutanga I sa papali I po nisi lava o le ainga lava I sa papali nei te ua e fa fonga mai o ele o le sa papali fa pe o le mafukanga le ainga mafutanga lava le ainga o di ai ai fo ila nisi no lan tau meli ma tusi mai e tau wala mai le proclamel nei le TAUTAI A'E ma le Blue TV
ia mo se fia a au fesoasoani e le ngata o le keisi lea ia e mo se keisi fo'i mo le sunga ia Samuelu pe ona whailo atu mua o te fifia lai whailo atu o lea la ua talo sanga mai ia le ainga o le sunga le malo o le umahe ona la tau whaatulanga ina le account I think o le programa o le aswataya po o le programa o le stofi o lea o le a outu ina antua ilunga le account le nei Elea I lava se access, elea I lava se tūlanga I mawhai ona tala fua e Samoa. O le whaamaninoga mai lea sui o le ainga nei. O le account fo I lea. E sausao alo ma au e avatu ia te oe. Ia o na alu le iai. E mō le tutongi ina ia fesoa soani. I le whai malanga atu o le keisi I Samoa mole. Tauava mea ino le whaamisinonga. A whapea lai te langolango ma e alofa tele. Ma e pulu nau. Ina ia whaalia le ameo tonu, ia ma e sida sila I ngaluenga le malu le malo, le ngu whaalia kule so ngafi. Fasi ko akasi I upu matala, a e fusu mai lava ko akasi. E tautali tali mai le ma e o I latou. Le sa, ni taitai o le itua ngai, sui kai o le ikua ngai, fofonga wheka lai whaoli o le ikua ngai, waanga koe foi mai, e fonga wheka lai le fionga ngafkasi a monkeo. I ho ofo I ale le puli ma kua I paso uma kau mawhaiak e le I mawhai o nga soso whangar ka malo api o le papaku le tō whama le whautanga ina ia uphold ma whaatu mawina lo lātou tiute ma lo lātou tautinonga ina ia whaama malu ma whaamano siare tūna whon ia peong o whaiak sa I ready mai loa le a o vave whailo antu dunga programile ne ia e te whaata pena a whapea fo I e te fia meli maima e mana o fo I le account lea ia ole a mawhai ona whaafso ta I lava oi ia I lātou o lo ngafa tauli maina o lo ia I fo ia le alo fo I whaasino I le malo ia I nei ni usila nei ia o te lo o ia tonu lava lea ole a ngafa whea ngai ma lea vaenga o au ia nga o le whaalau I loa kurawa. Ma longo pu ia li I ma varusia o le whau ma whaatalo sangaina saufiso soang. Iyo, ai a saulo ma au e halu saa oa I le account. Ia, ma o le a e ko ngeki fo ia e fia karangoa I le o loo talia le account ia o te iloa ma whatau na ma whai. Ma whaali ai lou langolango. Ia, po fia li ta wharkelope. Ia, o fuingi e vea ka kou o langolango fo I nga o le kele o le lima makua ma le lava ma mea uma. nga o le kele o le lima makua alu ai lava ai o le taime whai atu e unga piu lava ia e le whatau ana wina ai o te whaia le tala I masania I mantou masio mantou tali tununga o le ase mea watu e le atu I loto e te fia fesoa soani ai ia e umona whailo antu la ise I toi fiso tai atu isi vaenga ia le GoFundMe account it's a trust account GoFundMe ia o le a lava le wautiro te sila fia lava la whai e lantou ia ona toi whaafo I atu aila toi whailo atu aila ia lea ia awa lava lo tou a au fo ia e fiso soani e fo I lea wha moe a whapeo le a ready mai lantou mo le account la so tai au po o talatu tai au ia o le a whailo antu I lunga o le tātou proklame a le TAUTAI A'E o te talitonu foi o le same account foi lea o le a whailo antu e nisi foi ia o unanga whaasara lau ia ma I lātou foi I lātou te langolango ina ma fifisosoani ia I lea foi tamali to e whaafo I kokongu we need good policemen whaapea e iei le tō whaa ma le utanga ia o le vaenga le na o le tātou programe nevanga o le fiafi tawarunga le masa utala whaapea lau le ka ua kua whau mai lau programe ne fiafi sa iei se uso a whaasara lau na fisota I mea tea au le tā ua ia ma na ialo na whina ngalo na au mai ma whaapea mai Vason te nei alanga ua whaisi opisi na tua ieina o malana o tali ia o le fina ngalo ia pe ma whai ona whaise le leinga ma le pe no fatu o tere ke whiwa au ke re tā ua le au nanga ma le ia ma si uso foi le na ma nei alo na loto fa mai
siata ia pe mana ia fo ia e ma wa se no fo le fatala no ai o lua ma le to family o ia ma fa ye se le lenga ma fa mangalo le sileisi ia o fatu lo la ia o talia to lo le ia se o so le la tu fa tv ia le to lo loto aftai fo ile tu ono manatu le yo le au te na ma le utenga fa nga mea ma wa tanto le felo fani ma le fia o le o ma kidisi mas ai ole mea manino te fia failo antu mua e makele ileanga o kele ileanga i se morio tu lo le io pa ia foi o le uso le ai ele ileanga ai asiata ia o ianga leanga mga fia leanga mai ke ai o kele fia leanga ia io le o fono fatura ia le ai ele se me la a ele lo ele se me la fai fono o wa tu fai le na me leanga ele ia se avango la por kala me fia leanga ko ifu ai o ia lava na fia leanga mai atia io ma fia kama au ku mai ante au tulu ya do ke fa fa pe malau mai lo wa ma lo mativa ma lo wa ma lo wa sa ma u manga ma mea ma io o ia lava nausu onga foi wa ya fu tulu ele vaenga ele te tau na ya fu yai o le ana vaenga le o so fu ave faletino la ufa akalangoanga o Sam o a ua fa sala lau o te loa foi o tiute mo uma ta fa yo fa sala lau o ke mala malama ai ole me watu iyo wa fa o fu ele kalo ngoloko ai le o yai ma se vaenga o sa ufa atala noanga nga fia i fu le uso ya kuro sofa la fa fo a mo fo e mo o le o tala no la nga si le fia le so makele ileanga la o kele ileanga ko fo ai na oso mai lo ma mata matau ai mai lo ufale kau ai mai au ala kau ai mai au kingi fang nguki solo lumo lo pai tu lo pe si le fia le winga la ukala o ma fu angala na le no fai mo o tali tu ya ile uso ai ko ki si le fia mo ni maule tu no ai ele ingo fongo a waste force au kai mi ka o ko im fa lenga fo le uso lenga te le lo to be honest o ke le lo le uso ke le lo ya ma filo ai Samoa he seems like a good guy ngata ya inga ya te pe kaila wa ave ya me ma me ya wa ksau wa lo ya ka mo e mai male unga le fa le la fa sala la le wa sau fa sau we ya mo te le ma sani fo ia fa popo ai ma raka le no ta ua tulonga ingonga le la le fa me sa fa sala lau Samoa ia stanga ta fu sa fia yo o te mana tua anta no i taimio MC ya so ye mo mi Samoa pe ya sa kama mafa fo ia choka io teminga sa te lelan tau tua sa fa ka fia fo ia ai o le la wata ilo tonu le tangata moni tu antu o tangata fa affording wa pe fake la mingo ko vai kasi le me ia mala mai ia tu lo lava o to nisio ila to ye e fa be mai o fa sara la ma tu tu wa ilo wa kele me o le fake o minga maka mua ale o to o mai fa ilo tonu mai au to tangata moi o le mtua le anga o to lo le mtua le anga o to lo a o ko fake len ko fake mai lu mo le tunu ma o ko ma ko paki ma ko ia ya wa kasi o io ke manku merka kala taimina la ele i ko ingar la e pe i la lo ngau vo ile fa tama fa uru kula au le ia vo ile nga ve ke mi puka la po algaka ai taimina nga ngo no merka kala ke le fa nga fia ko inga fusi ke nge mi Samoa vo nga pi maua ya ma onga ya vango nga e fusi ko inga mama maua ya va be nga merka maro is one of the best MCs ngo ka kilo nga vai kai mi what now o ka ngaka ngo ka vai mawalunga fa pengi o la se mawala lo le mele wo ka mo e ma pa u ya o ka se mawala lo ko fele o pa u ai matila tila e loto o ka seleanga
Awa o kangaka ngei. Le ua mafua inga lau faia atoa na isi tangata yo aku ilungo prokalame. Mia. Ala o kala le, wa mafua nga lau faia ko kele. Onga o prokalame ya kangaka ia. Le winga la na leo te toi fa'afo ia toi la ufa asoa au tātou numa le fitu. Ia o umalana ufa amalulu si o uso sia. Le na reach out to mai si o uso fa'asara lau lea. Le leila an mava o whakumalia mai o eluso. Mua o le makua o ke i elise mea nga mawhaapea nga ma iyo nga whingi ma fuki nga uru e lengi ma lauru ma lauka momori ho. Ala mata ua tua i fue whaile na mea a whai ua fia whato ese mai ma fia mana o ele lei. Vi ia le tua, le ngau kere i amaka mea o ia nga amaka mea. A o le loto le tangata le ne, oka se love la iei koko. Ma e whai lau porkalame. Au finga ngalo amori o ia e saurungo lau porkalame, ia mati toi lulu lima matulanga ma savari vali luma. E kakau, e kakala. Eoi. Ia ai peona u fatu ina ia manino ai ia matore vai. Nge ke fu alu ka fa alungo fu fai me ke. Ia o mo fa ko saula lunga make kari le ai. Le ai o le o matua mana ia se porkalame. Ma o te lo fo I this is one of the most watched program now. Yeah, one of the most. Manai porkalame umai e peio se uso ia savea, ia o le uso ia na uso le America man. Le foi la ko kele le mo sa silo mo ko vai le mo wanga iponga suka I. Io. Fa pe ye. Na te lo la meli la u messenger ma tulanga. Yeah. Anga pengo fa ya ko o kele halu ni au kele halu le personal tele halu ni tamali anga au te tala noa uia. Ile issue. La foi la ngau ke defia manga o vange mai runga ngi au o loa pe ngi au kupe mangi o kakamali anga mangi o ka fasingo manga. It's got nothing to do ile matunga ruenga fa fasara la. Ai afengu mia ilo le uko mar maenge mauso mai kan kai le fasara lau kau ma fai fa kau ma kakao ka fasara lau. And that's wrong. Iyo ese. E oso ar fasara lau ia tala noa mar fasara lau lungo le fola. Ai oso le ave pasi kala ngoa ma le ave pasi. Oso fo ile ave taxi. E le fusure fai pele le kengisi. Ele manga ia. A oso pangangi o le manga ia. Ia. A malule fa unono ile tulanga proclamation se vaenga ule fifi ai fo mo witai fo ia. Ia ai anga le mai le tu el programa le vanga le fifi. Tato mo se afiafi manuia le anga le le tu. Tau runga programa. Ia ile ne vanga le fifi. Tu mitai mai tanto programa le so taio. Ia male fa wa wino le tau tu se e ba ia le fo ia le so forile. Fa manuia le tu vai ai ngol le fifi. Ia me se fo ni so la tau sa uni fa tau to le tofanga. Anga le leim file mo le tu. Ia maluti ai lo tau soifua ma so mato ola vai. Alofa tele tu tele le mato felo ai le nei vai aso. La le ta o tau suafa o isio fale insingia. Ma ko felo ai o isio shopping center o isio malai va lele. O le tu tele malava manisio vai nga luma fale ma kwa fale. Fa manu ia tele le tu fa manu tu ile tu fa fenga ia to mata. Ma siona fale tu le sa mato felo ai le taia o malai va lele. Lofa te le atu, fa manuia foi le tu te table le fiafio na Yesu, manuia le tanto prokalame fa soifoina. Let's go now. When you hear voices
project of your life. From interior to exterior, you can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the ColourShop in Matofili. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.